Okay, samtang nakapadulong ko sa kuwang farm. Doon ako'y nakita diri nga bata no, naga sanggi sa sini nga area. Sumala sa kuwang pag-interview si iya ha. Igo lang daw sila nagatrabaho apan kining area dili ni ila ha. So every week ko nag-aagi diri padulong usab sa kuwang farm. First time ko nakakita no ini nga bata nga nagatrabaho jud, nagsanggi jud siya. 8 years old pa lang ni siya, kauban siyang tibok nga pamilya na iyang mama ug papa ug iyang igsuon nga isa. Sumala sa ko ang pag-interview sa iya. Pag walay klase daw mao ning ilang trabaho kay pangdagdag or pang balon sa ilang pag-eskwela. So mao ni sila. Smile garini siya. Smile garini. So baliduan ni sila ang yang magulang nasa pikas kay iba-iba man sila og iba-iba sila og rota silang pagtrabaho. So mo ni siya samtang ko si iya naga-interview pero wala siya atubag kay maulaw siya. So ang nahitabo karon blessed kayo ang iyang kinabuhi. Although bata pa pero mahimong good example sa ubang mga kabataan. Walay klase, pag naay klase daw dili na sila katrabaho. So mo siya mo ning kalapad si area nga ilang gitrabahoan. Bless good si iyang life no. Mo ning magulang 11 years old ning yang magulang nagpahulay kay tuman na daw ang first step or morning ikaduha daw ikaduhang area nga ilang gitrabahoan. So interviewhan ako siya nga nung nagpahulay kay ingon siya nga pahulay so kay init kaayo ang adlaw. So mga kabataan unta moabot ang panahon nga pwede ninyo tabangan ang inyong panagsara jud ang mga bata karon nga tabang silang ilikan. So blessed kay ining mga bata no. So God bless ug salamat sa inyong pagtan-aw o padayon sa pag-support.